möchte die Reihe der Predigten über Weihnachten fortsetzen. И у нас вот Рождество уже, как говорят, на Und wie man sagt, bald kommt Weihnachten. Поздравляю вас с 4-м. Ich gratuliere Знаете, euch. зажигают по какому поводу свечи? Wisst ihr, warum diese Kerzen Каждый адвент angezündet werden? зажигается An jedem Advent wird одна свеча, и вот уже 4-й адвент. В общем, 4-м адвентом вас, дорогие. Ich gratuliere euch, meine Lieben, zum 4. Advent. И буквально уже в среду мы будем праздновать праздник Рождества. Und am kommenden Mittwoch feiern wir dann Weihnachten. Я хотел с вами порассуждать еще. Ich möchte mit euch zusammen nachdenken. И давайте мы откроем Евангелие от Луки. Und wir wollen das Evangelium von Lukas aufschlagen. Вернемся к уже известной нам истории, когда пришел ангел к Марии. Wir kommen zu uns bekannten Geschichte, als Engel zu Maria gekommen Я буду ist. читать первую главу Ich lese Kapitel 1 vor, 26 стиха. ab dem 26. Vers. Я надеюсь, перевод за мной успеет, и все, кто не понимает по-русски, вы будете читать с экрана. In Deutsch wird alles eingeblendet. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». И я думаю, что все его историю вы знаете. Ich denke, alle kennen diese Geschichte. И мы читаем, что в этих стихах, в этом моменте мы видим, что исполнилось пророчество, сказанное Богом за много сотен лет до Рождества Иисуса. Und wenn wir diese Worte lesen, dann sehen wir, dass die Prophezeiung, die vor 1000 Jahren vor Geburt Jesu ausgesprochen wurde, in Erfüllung gekommen ist. Исайя 7 главе 14 стихе сказано, что вот вам знамение, дева во чреве зачнет и родит вам сына. In Jesaja steht es geschrieben, es soll für euch ein Zeichen werden, die Jungfrau wird schwanger und wird euch einen Sohn gebären. Знаете, дева, Eine Jungfrau, девственница, eine Jungfrau, девушка, не познавшая мужчину. eine junge Frau, die noch keinen Mann И с gekannt одной стороны, hat. в этом было чудо, Einerseits war das ein Wunder, потому что семя в него вложил сам Бог. weil der Same wurde von Gott in sie hineingelegt. До того момента, как она родила Иисуса Христа, они не имели с Иосифом отношения. Sie hat mit Josef keine intime Beziehung gehabt. И в этом есть огромное чудо. Und darin, das ist ein großer Wunder. И об этом мы вспоминаем, размышляем, мы говорим: Бог, ты велик. Und daran denken wir erinnern uns daran und wir sagen: Gott, du bist groß. И таким образом мы знаем, что грех, который пришел через Адама, не передался в Иисус. Und auf diese Weise wissen wir, dass die Sünde, die durch Adam an uns alle weitergegeben wurde, hat Jesus in sich nicht getragen, hat nicht gehabt. То есть Бог сам вложил Иисуса, семя маленького Иисуса, в чрево Марии. Und in den Bauch von Maria wurde Jesus von Gott reingelegt. Но знаете, я хочу на эту ситуацию, на этот момент посмотреть с другой стороны, с другой перспективы. Ich möchte das Ganze aus einer anderen Perspektive ansehen. Дева, Eine Jungfrau, девушка, eine Jungfrau, не познавшая мужчину. die noch keinen Mann kannte. Девушка, сохранившая свою честь и достоинство до свадьбы. Eine junge Frau, die ihre ihre Unschuld bis zur Hochzeit bewahrt hat. Давайте мы вернемся еще раз в Луки. Wir wollen zurück zu Lukas kehren. В 27 стихе написано, Im Vers 27 steht es geschrieben, что Бог послал ангела, в 27 стихе написано, к деве, обрученной мужу именем Иосиф. also der Engel wurde zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef. Посмотрите, она уже была обрученная. Seht mal, sie war schon verlobt. И они все еще не имели интимных отношений. Und sie haben immer noch keine Beziehung gehabt, keine intime Beziehung. Знаете, сегодня хочу поговорить о чистоте Ich möchte heute über die Reinheit и sprechen о святости.
und über die Heiligkeit. Знаете, и Бог не послал просто так ангела, вот, знаете, так бутылочку покрутил, на кого покажет, к тому пошлю. Gott hat nicht einfach so, nicht zu irgendeiner jungen Frau den Engel geschickt. Или бросил так, знаете, семечку, в какой дом попадет, туда и пойду. Gott hat nicht die Samen einfach so irgendwo hingeworfen, wo die Samen ankommen, da sollen wir auch sein. В Библии сказано, что перед тем, как Бог нас призвал, Бог нас предопределил, а еще узнал. Und es steht auch geschrieben, bevor Gott uns zu sich gerufen hat, er hat uns vorbestimmt und vorhererkannt. И ангел приходит и говорит: ты благословенна между женами. Und der Engel kommt zu Maria und sagt, du bist gesegnet unter den Frauen. Знаете, я думаю, что там на небесах произошел кастинг. Und ich denke, im Himmel gab es eben diese Wahl. Не вживую, а заочно. Не вживую, а заочно. Да благословит тебя Господь. Nicht persönlich, sondern ja, gut. anhand der Papiere. Diese Vorauswahl im Himmel ist nicht persönlich stattgefunden, sondern ohne Anwesenheit von Maria. Знаешь, когда ты bewerbуешься на работу, ты посылаешь сначала bewerbung или CV, как у вас в Америке говорят. Wenn man eine Arbeit sucht, dann bewirbt man sich und man sendet eben seine eigenen Unterlagen. И перед тем, как тебя пригласят на разговор, твое дело изучают. Und bevor du zu einem Vorstellungsgespräch kommst, Где родился, сколько языков знаешь? Bewerbungsunterlagen erforscht und man liest, wie viele Sprachen du kennst, wo du geboren В какой wurdest, садик ты ходил, как звали первую учительницу? welche Kita du besucht hast, wie hieß deine erste Какое твое Lehrerin, образование? welche Какая Ausbildung hast специализация? und worauf Жена, hast du dich жена, дети есть в spezialisiert, возрасте. ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast. И потом, когда есть представление, что человек может нам подойти, его приглашают на разговор. Und wenn man dann dazu kommt, dass dieser Mensch geeignet ist, dann wird er auch zu einem Vorstellungsgespräch Знаешь, я верю, что на eingeladen. небе произошло тоже такое рассмотрение кандидатуры Марии. Ich glaube, im Himmel ist das Gleiche mit der Person von Maria stattgefunden. Знаете, у Бога ничего не происходит вдруг. Бог нечаянно к ней зашел. Bei Gott geschieht nichts plötzlich. Gott ist nicht einfach zufällig bei ihr vorbeigekommen. И есть причины, почему Бог приходит, а кому-то Бог не приходит. Es gibt ja Gründe, warum der eine von Gott besucht wird und der andere nicht. И я уверен, что есть причины, почему некоторым Бог быстро отвечает, а некоторые не могут слышать Божий голос. Und ich bin mir sicher, dass Gott eben Gründe hat, warum er die einen Gebete sofort beantwortet und die anderen müssen auf die Antwort warten. Конечно, во всяком правиле есть исключения, Natürlich gibt es bei jeder Regel eine Ausnahme. но мы не строим свою жизнь на исключения. Wir bauen aber unser Leben nicht auf den Ausnahmen auf. Знаете, я хочу посмотреть на Марию, Ich möchte Maria ansehen, девственницу, eine Jungfrau, которая сохранила свою чистоту, die ihre Reinheit bewahrt hat, даже несмотря на то, что они уже были помолвлены. unabhängig sogar davon, dass sie schon verlobt war. Bог видел ее сердце. Gott hat ihr Herz gesehen. Знаете, что такое помолвлены? Они уже договорились и всем объявили, что мы женимся. Ihr wisst doch, was verlobt zu sein heißt. Sie haben beschlossen zu heiraten und sie haben auch allen darüber gesagt. И только осталось дождаться термина. Man muss nur auf den Termin warten. Ну, в принципе, мы уже муж и жена, мы уже пообещали, мы же будем уже вместе, Im правда? Prinzip sind wir schon Mann und Frau. Wir haben einander schon alles versprochen. И никто же не узнает, что мы там. Und keiner wird Больше, es чем doch целовались. erfahren, dass wir mehr als nur geküsst haben. Знаете, девственница, Eine Jungfrau, есть еще такое понятие, мы говорим, непорочное зачатие. es gibt auch noch einen Begriff, das heißt, ja, jetzt bin ich. Райнхард, непорочное. Unbeflegte Empfängnis. Лена, иди сюда вперед. Я приглашаю тебя. В первый ряд, ты заслужила, иди сюда. Setz dich vor. Непорочное. Also unbefleckte. Это значит, что она сохранила себя от всякого порока. Das heißt, dass sie nicht befleckt war. Sie hat sich bewahrt.
Знаешь, я хочу тебе сказать, что есть смысл перед Богом сохранить себя в чистоте. Und ich möchte zu dir sagen, das hat Sinn, sich selbst vor Gott unbefleckt zu Спасибо за ваше bewahren. громкое. Vielen Dank für eure Есть laute смысл Arbeit. в том, чтобы сохранить себя чистым и непорочным. Das hat Sinn, sich unbefleckt zu bewahren. И хотя мы можем видеть, что люди, которые поступают неправильно, все равно имеют какой-то видимый успех на определенное время. Und wir können natürlich sehen, dass die Menschen, die falsch oder sündig handeln, dass sie auch eine Zeit lang den Erfolg haben. Библия говорит о том, что у праведников есть будущее. Die Bibel sagt aber, dass die Gerechten die Zukunft haben. У того, который хранит себя в чистоте, есть будущее. Derjenige, der sich in der unbefleckt bewahrt, Бог der hat die Zukunft. эти bewerbungen, эти дела, личная жизнь этих людей откладывает в особую стопочку. Die Bewerbungsunterlagen, die Akten dieser Menschen werden auf eine bestimmte Stapel aussortiert. Знаешь, я верю, что Мария не хранила себя, потому что она ждала, что Бог пошлет к ней ангела. Und ich glaube daran, dass Maria sich enthalten hat, nicht weil sie darauf gewartet hat, dass Gott ihr einen Engel schickt. Это просто было состояние ее сердца. Она хотела быть чистой пред Богом. Das war ihr Herz. Sie wollte unbefleckt vor Gott sein. И знаете, я хочу сейчас говорить не только об сексуальной чистоте или нечистоте. Ich möchte jetzt aber nicht nur über die sexuelle Reinheit oder Beflecktheit sprechen. Чистота касается всех сфер нашей жизни. Es geht alle Bereiche unseres Lebens an. И там, где тебя не видят люди, там тебя видит Бог все равно. Und da, wo dich die Menschen nicht sehen, sieht dich Gott auf jeden Fall. У людей, которые стараются перед Богом жить чисто и свято, Die Menschen, die vor Gott heilig und unbefleckt leben wollen, есть будущее. haben Zukunft. И знаешь, Бог иногда нас испытывает, Und Gott prüft uns manchmal. предоставляя нам возможность согрешить. Er gibt uns die Gelegenheit oder die Möglichkeit zu sündigen. Дьявол нас искушая, посылая нам возможности согрешить. Der Satan versucht uns und er gibt uns die Gelegenheit zu sündigen. И вот у тебя есть выбор. Und du hast die Wahl, Поступать, как мне хотелось бы, so zu handeln, wie ich das will, или угождать Богу. oder Gott wohlgefallen. Я хочу открыть Псалом 72. Ich möchte Psalm 73 aufschlagen. Хранить себя в чистоте. А зачем? Sich unbefleckt zu bewahren. Wofür aber? И Псалом 72, его надо читать раз в месяц, наверное. Und Psalm 73 muss man einmal im Monat Мы bestimmt недавно читали его lesen. на молитвенном. Vor kurzem haben wir den bei der Gebetsversammlung gelesen. И там говорится об одном человеке, которого звали Асаф. Und es geht um einen Mann, der Asaf heißt. И начинает Псалом с таких слов. «Как благ Бог к Израилю чистым сердцем». Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Чистое, непорочное, с чистым сердцем. Reines, unbeflecktes Herz. Написано, что Бог благ к этим людям. Es steht geschrieben, dass Gott gut gegenüber dieser Menschen И ist. там дальше говорит, хотя, Und er sagt, obwohl а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. ich aber fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. И он говорит, почему? Почему чуть не получился этот кризис в его жизни? Und er sagt, warum ist es mir passiert? Потому что я посмотрел на нечестивых Weil ich die Gottlosen angeschaut и habe позавидовал безумным. und ich habe den Третий стих. ich beneidete die Übermütigen. Четвертый говорит о том, что этим людям, поступающим нечестиво, нет страданий до смерти их, крепкие силы их. Und es steht geschrieben im 4. Vers, dass diese gottlosen Menschen leiden keine Qual bis На zum работе Tod. человеческой нет, их под ударами не прогибаются. Und sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Поступают неправильно, поступают нечестиво, и вроде бы все у них, знаете, жизнь в шоколаде. Sie handeln falsch, aber sie haben schönes Leben. И там дальше написано, что они возгордились. Und es steht auch geschrieben, dass sie Там очень hochmütig противно geworden описывается, sind. выкатились от жира глаза их. Und es steht ganz schlimm beschrieben, ihr Gesicht strotzt von Fett. Над всеми издеваются, злобно разглашают Sie клевету. höhnen und reden boshaft von Betrügung, hochfahrend reden sie. И ничего с ними не случается. Und ihnen geschieht nichts.
10 стихе написано: Im Vers 10 steht es geschrieben, «Потому туда же обращается народ Божий, darum wendet sich auch sein Volk ihnen и пьют zu, воду полную чашу». und es wird von ihnen viel Wasser aufgesorgen. Слава Богу за то, что Бог не наказывает сразу. Вот так согрешил и Бог. Цак. Verherrlicht sei Gott, weil er nicht sofort bestraft. Кто этому рад? Wer freut sich Кто darüber? рад, что Бог сразу не наказывает? Wer freut sich, dass Gott nicht sofort А все остальные, bestraft? кто руки Und alle непонятно. anderen, die die Hände nicht hochheben, freuen sich nicht. Я так благодарен Богу, что Бог Ich bin Gott много-много so раз так со мной не сделал. dankbar, dass Gott nicht so schnell mit mir. Я вам честно скажу, в моей жизни было за что. Ich muss ehrlich sein, in meinem Leben gab es, wofür er mich bestrafen konnte. Но знаешь, из-за того, что Бог не делает цак, Aber weil Gott dieses Zack nicht sofort macht, не дает нам права делать грех. erlaubt И uns поступать nicht нечестиво и беззаконно. zu sündigen und gottlos zu handeln. Я так благодарю за Божью милость и прощение, Ich danke Gott für seine Gnade und Vergebung. что, приходя к Bогу, имея привилегию получить у Него прощение и Dass wenn ich оправдание. zu Gott komme, dann habe ich das Privileg, eben gerechtfertigt gemacht zu werden von Но ihm. посмотрите, некоторые люди, видя, что у людей беззаконных видимый успех какое-то время, начинают обращаться куда сами так поступают. Почему Aber бы и нет? die Menschen, wenn sie sehen, dass die Gottlosen diesen Erfolg im Leben haben, Ну если ему можно, то мне тем более. die sagen, na wenn er darf, dann darf ich sowieso. Представь такую вот невозможную ситуацию, вот всех верующих не станет, все уйдут в грех. Что будет с тобой? Stell dir vor, alle gläubigen Menschen fangen an zu sündigen. Was passiert mit dir? Все, кого ты знал, вот верные, посвященные Богу, вдруг больше перестали быть верными. Alle Что будет с Menschen, тобой? die Gott treu gewesen sind und ihm gedient haben, sie haben aufgehört, gerechtes Leben zu führen. Was Das passiert kann mit schon. dir? Все и я. Sagst du dann alle, dann auch ich? Все в ад, ну и я в ад. Alle in die Hölle, ich auch mit. Или нет? Oder nicht? Нет. Nein. Я и дома будем служить Господу. Ich und mein Haus werden Он сказал, вы Gott как dienen. хотите, Er sagt, ihr könnt хотите handeln, wie служите ihr Богу, wollt. хотите не служите Wenn Богу. ihr wollt, könnt ihr Gott Хотите dienen. воровать, воруйте, Wenn блудить, nicht, dann nicht. блудите. Wenn ihr Ehe Aber mir все равно, что begehen будет ваша wollt, жизнь. dann tut es, wenn ihr... Но я aber ich, и дом мой, mein Haus, мы будем wir werden служить Gott dienen. Господу. Amen. Я буду прилагать усилия, чтобы сохранить себя Ich werde mir Mühe geben und mich zu bewahren в чистоте. in der Reinheit. Почему? Warum? Иисус, говоря о блаженстве, сказал, чистые сердцем, Als Jesus у них есть будущее. gesagt hat, die reinen Herzens, die haben Они Бога узрят. sie werden Gott sehen. У чистых сердцем есть будущее. Die reinen Herzens sind, die haben Zukunft. Знаешь, и речь не идет сейчас о внешних только грехах, таких как блуд, воровство, сквернословие и так далее. Es geht nicht nur um die Sünden, um die äußerlichen, die Ehebruch oder das Belügen und Stehlen oder Есть же sonstiges. внутренние, скрытые вещи, которые так засоряют твое сердце, Es что gibt innere, verborgene Sünden, die dich vermüllen. гордость, зависть, превозношение, обидчивость. Beneidung oder auch beleidigt sein. Оно же оскверняет сердце. Das bepflegt das Herz. Иисус сказал, не то оскверняет нас, что мы кушаем чисто нечистую еду, Jesus кошерное, не кошерное. hat gesagt, nicht das, was wir essen, bepflegt uns, Но нас оскверняет то, что исходит из нашего sondern сердца, das, из was нашего aus unserem Herzen, aus unserem Munde вражда, herauskommt. войны, сквернословие, похоть, блуд. Unzucht, Kriege, falsches Reden. Знаешь, у нас всегда перед глазами будут плохие и хорошие примеры. Vor unseren Augen werden wir immer gute und schlechte Beispiele haben. Людей, которые были верны Богу, и потом перестали быть верны Богу. Die Menschen, die Gott treu gewesen sind und dann haben sie aufgehört, Gott И те, treu которые zu sein. были верны Богу и всю жизнь стояли верно, служа Ему. Aber auch diejenigen, die Gott treu gewesen sind und dann dienen sie und sind Gott ihr Leben lang. На кого я буду равняться, решает только один. Wer für mich das Beispiel sein wird, das ist eben mein Entschluss. На кого ты будешь равняться, решаешь только ты. Wer für dich ein Beispiel wird, wirst du beschließen. И ты не можешь сказать, вот так поступил он, поэтому я тоже так поступаю. Und du kannst nicht sagen, er hat so gehandelt, deswegen tue ich das Gleiche.
дьявол будет приходить к каждому из нас. Der Satan wird zu jedem von uns И у kommen. нас время от времени придет необходимость сдавать экзамен. Und von Zeit zu Zeit werden wir die Prüfungen Иисус ablegen был müssen. искушаем в пустыне. Jesus wurde geprüft in der Wüste. Иосифа эта женщина схватила за одежду и сказала: спи со мной. Josef wurde von dieser Frau an der Kleidung festgehalten und die Frau hat zu ihm gesagt, schlaf mit mir. У тебя будет возможность тайно обманывать. Du wirst die Möglichkeit haben, ganz verdeckt zu belügen Обманом разбогатеть. und durch das Belügen dadurch reich zu werden, Иметь какие-то нечестивые отношения с кем-то. irgendwelche unreine Beziehungen haben. Знаете, всякую вещь можно припудрить и облагородить. Alles kann man pudern und schön aussehen lassen. И сказать: ничего страшного, это же вот так красиво. Может. Und man kann sagen, ja, macht nichts, das ist doch schön. Я вспоминаю вообще историю, откуда пудру придумали. Ich erinnere mich daran, woher eben die Puder kommt. Пудра, Also которой Puder, женщины так die пользуются. Frauen benutzen. Корни уходят в грязный 17-18 век. Die Wurzeln gehen in die dreckigen 70er, 80er, Tausender. Ja. Когда не было душа, ванны у Da каждого дома. gab es keine Wanne in jedem Haus oder keine Dusche. И это все припудривали, Und man hat das Ganze schön gepudert. которое там кусками отваривалось. Bitte? Это не переводится. Das kann man nicht übersetzen. Naja, ich hab's. И на самом деле припудривать значит покрывать то, что не должно быть. Und zu pudern heißt, das zu bedecken, Нас was nicht нужно sein объяснить soll. себе, почему я поступаю неправильно. Man kann sich selbst auch plausibel erklären, warum ich so falsch handle. Но у праведника, у благочестивого, Der Gerechte aber у него есть будущее. hat die И Zukunft. его дело в руках у Бога. Und seine Sache ist in der Hand Оно в von руках у Gott. Бога. In der Hand von И Gott. пусть сегодня люди живут как хотят. Und heute sollen die Menschen leben, so wie sie Но я wollen. хочу, чтобы мы открыли Малахии 3 главу. Ich möchte aber, dass wir Malachi Kapitel 3 И aufschlagen. даже если вы сильно хотите, я не буду 10 не читать сейчас. Und wenn ihr das sehr wollt, werde ich nicht über den 10. vorlesen. Я прочитаю чуть ниже. Ich 3 lese глава Малахия, also Malachi Kapitel 3 с 13 стиха до 18 стиха. ab dem Vers 13 bis 18. Послушайте, каково сердце Бога. Бог говорит. Немецкий с экрана, пожалуйста. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. Хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». И вот здесь внимание, Бог говорит: «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведниками и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. То есть есть люди, которые говорят: какой смысл хранить себя в чистоте? Es gibt Menschen, die sagen, was hat das für einen Sinn, sich selbst in der unbefleckt aufzubewahren. Лучше устраивают себя те, кто делают беззаконие. Они как-то проворно, там обманули, там слукавили, как-то пробили. Besser leben die Gottlosen, die kommen irgendwie durch. Но Aber у них нет будущего. sie haben keine Zukunft. Может быть, у них есть будущее на земле какое-то время. Vielleicht haben sie ihre Zukunft auf der Erde eine bestimmte Zeit lang. Но будет день, когда Бог говорит, что Бог всякий срам, юбку поднимет, на голове завяжет, и будет срам твой виден всем вокруг. Gott sagt aber, dass es einmal der Tag kommt, wo alle deinen Scham sehen werden. В Писании сказано, что некоторые грехи явные прямо ведут к осуждению. Und die Bibel sagt, dass es eben die gleich zu sehende Sünden, Они прямо ведут к осуждению. die werden sofort zum Gericht gebracht. А некоторые открываются после. Und es gibt ja Sünden, die später offenbart werden. Они открываются. Die werden offenbart. Они открываются. Die werden offenbart. Я помню, к нам приехал один служитель, пастор из Беларуси. Wir haben einen Besuch gehabt, einen Pastor aus И он Weißrussland. рассказывал путь, которым Бог привел его к себе. Und er hat erzählt, wie Gott ihn zu sich gebracht hat.
Он рассказывал о том дне, когда все открывается. Und er hat über den Tag erzählt, an dem alles offenbart wird. И на время встречи своей с Богом он был успешным бизнесменом. Und zu der Zeit, als er die Begegnung mit Gott erlebt hat, hat er als Geschäftsmann einen Erfolg gehabt. Это были дикие 90-е годы, Das waren die wilden 90er, где за определенную сделку можно было заработать много денег wo man eben für ein Geschäft ziemlich viel verdienen konnte. и получить даже наличкой как бы свой доход. Man konnte auch alles in bar bekommen. И он рассказывал, что он был в Москве, делал сделку. Und er hat erzählt, er war in Moskau wegen seinem Geschäft. У него в большом таком квадратном чемодане было много долларов, вез с собой домой. Und er hat in einem Koffer einen Koffer voll Dollar gehabt. Er wollte nach Hause fahren. И говорит, я любил съездить с большой скоростью на Мерседесе. Und dann hat er gesagt, ich mochte es wirklich schnell zu fahren У mit меня meinem было чем Mercedes. откупиться от гаишников. Und ich habe immer Bares gehabt, um von den Polizisten Ja, ехал, meine большая Freiheit дорога, я zu быстро старался verkaufen. ехать. Und ich bin gerast. Он рассказывал, что он по двухполосной дороге ехал по правой полосе. Und er hat erzählt, es war eine Straße mit einer Bahn in eine Richtung und er ist sehr schnell gefahren. И он должен был обогнять ЛКВ, фуру, которая была на правой полосе. Он взял в левую, и там стояла прицеп, ремонтировали дорогу. Er wollte einen LKW überholen, aber auf der anderen Seite, Straßenseite, also die Straße wurde renoviert und da standen diese Baugeräte. Ремонтировали разделительную полосу на автобане, можно сказать. Man hat diese Trennlinie in Ordnung gebracht. И левая полоса, скоростная полоса была закрыта, там стоял прицеп. Und diese Überholspur, auf der er fahren könnte, war eben abgeriegelt. И когда он обгонял фуру, он на всей скорости, обгоняя, не видел эту прицеп, влетел в прицеп на Мерседесе. Und als er überholen wollte, ist er auf seiner ganzen Geschwindigkeit gegen dastehende Baugeräte Он gefahren. рассказывает, все произошло настолько быстро, что я не успел ничего почувствовать. Und dann sagte er, es ist so schnell passiert, dass ich nichts gespürt Это habe. произошло в деревне, эта дорога проходила через деревню. Und diese Straße verlief durch ein Dorf. И говорит, я вдруг начал подниматься над своей машиной, увидел машину мою, замятую под прицеп. Und dann habe ich mich gesehen, dass ich eben aufsteige und dann habe ich mein Auto gesehen, das völlig kaputt unter diesem Baugerät stand. Я видел, как люди начали сбегаться, кто-то бежал словом, чтобы выковыривать двери. Ich habe gesehen, dass die Menschen von allen Seiten zum Auto liefen und sie wollten mich da Я befreien. видел, как деньги разлетелись. Ich habe gesehen, wie das ganze Geld geflogen ist. Я видел, как я просто удаляюсь от этого места, мне было легко и спокойно. Und ich habe auch gesehen, dass ich mich dieser Stelle entferne und ich habe die Ruhe und die Freiheit gespürt. И говорит, и вдруг я оказался в каком-то кинотеатре, Und plötzlich bin ich in einem Kinosaal gelandet, где есть экран, много стульев, и я один. wo eben die Leinwand ist und viele Stühle und ich sitze da alleine. И вдруг перед лицом моим на этом экране полетела вся моя жизнь, все промежутки из моей жизни, за которые мне было ужасно стыдно. Und vor meinen Augen wurde mein ganzes Leben gezeigt und die Augenblicke, für die ich mich schrecklich schäme. Вещи, о которых никто не должен был знать. Die Sachen, von denen keiner erfahren Они sollte просто прилетели oder перед моими durfte. глазами. Und das Ganze, die ganzen Bilder kamen vor meinen Augen. И я вдруг увидел святого, вошедшего в эту комнату. Und plötzlich habe ich den Heiligen gesehen, der in diesen Raum reingetreten ist. И я почувствовал себя как грязную тряпку, которую бросили к ногам святого. Und ich habe mich wie einen dreckigen Lappen gespürt, der zu den Füßen dieses Heiligen geworfen wurde. Мне было нечем оправдываться. Ich habe keine Rechtfertigung gehabt. Я знал, что все, что бы я ни сказал, что это было все неправда. Ich wusste, alles, was ich sagen würde, wäre Unwahrheit und eine Lüge. И Бог мне дал еще один шанс. Und Gott hat mir noch eine Chance gegeben. Я просил у Бога, Господь, можно я вернусь? Und ich habe zu Gott gesagt, darf ich bitte zurückkommen? И я очнулся в больнице. Und dann sagte er, ich bin zu mir gekommen im Krankenhaus, Как оказалось, через 30 дней после аварии. nach 30 Tagen nach dem Autounfall. От пальца ног до глаза был полностью забинтован на вытяжке, на растяжке. Ich war
eingegipst, vollständig, der ganze Körper. Бог дал ему второй шанс. Gott hat ihm die zweite Chance gegeben. Он покаялся, Er hat sich bekehrt. к нему пришли верующие, плату дали Библию, пригласили в церковь. Die Gläubigen haben ihn besucht, haben ihm die Bibel mitgebracht, haben zum Gottesdienst eingeladen. Сегодня служит Господу. Heute dient er Gott. И он был с музыкальной командой, когда у нас в Берлине рассказывал эту историю. Und er hat uns hier in Berlin mal mit einer Band besucht und diese Geschichte von sich erzählt. Я хочу прочитать еще раз Малахию. Ich möchte nochmal aus Malachi vorlesen. Там интересное место. Eine interessante Stelle. Там написано: «Боящиеся Бога говорят друг другу». 16 стих. Vers 16. Da besprachen sich miteinander, welche den Herrn fürchteten. «Внимает Господь и слышит все это. Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся, чтущих имя Его». Und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Дальше он говорит: «И они будут моими». Und er sagt weiter, und sie werden 17. «И они будут моими, говорит Und Господь sie werden Саваоф. von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt Собственностью werden. моею в тот день, который я сделаю. Я буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». An dem Tag, den ich bereite, und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. И тогда снова увидите различия между праведниками и нечестивыми, между служащим мне и неслужащим Dann мне. werdet ihr wiedersehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Первое, Бог говорит, что в вечности будет день, где всякая гордость упадет. Erstens sagt Gott, dass es in Ewigkeit einen Tag geben wird, wo jeder Stolz fallen wird. Где все, за что можно было цепляться, власть, деньги, красота, сила, таланты, все это разрушится. Und alles, woran man sich festhalten kann, die Macht, das Geld, die Schönheit, das wird alles vernichtet И werden. тогда будет большая милость тем, которые уповали на Бога, держались за Бога и стирали свою жизнь угождать Ему. Und dann wird es eine große Gnade für die Menschen sein, die ihr Leben lang Gott wohlgefallen haben, gedient И haben. другими. И другими. Und der Unterschied auch wird es andere Мы знаем, geben. там сказано, Бог отделит овец от козлов. Und wir wissen, Gott wird die Schafe von den Böcken trennen. Еще очень важный момент, Und noch etwas Wichtiges. что на этой земле Бог благословляет тех, которые угождают Ему. Auf diese Erde segnet Gott auch die ihm wohlgefallen. Когда ангел пришел к Марии, он не пришел к ней просто так случайно. Als Перепутав Engel zu дверь. Maria gekommen ist, er ist nicht zufällig zu Он ihr сказал: gekommen. благословенна ты между Er hat die Tür nicht Блаженна ты verwechselt. между Er hat женами. gesagt, du bist begnadigt und du bist gesegnet unter den Frauen. Знаете, ни один из нас мы не можем угодить Богу. Keiner von uns kann Gott wohlgefallen. Но сегодня есть такая огромная милость. Aber heute gibt es diese große Gnade. Когда говорил ангел с Иосифом Als Engel mit Josef о gesprochen том, что hat, родится от его жены Сын Божий, и дашь ему имя Иисус. dass seine Frau einen Sohn gebären wird und dass er ihn Jesus nennen soll, Он сказал предназначение, для чего он приходит. hat er auch gesagt, wofür Jesus kommt. Он сказал: и он спасет народ свой от грехов их. Er wird sein Volk von ihren Sünden befreien. Нету ни одного, кто мог бы сказать: Бог, я так был свят, что заслужил вход теперь в Es небеса. gibt keinen Menschen, der sagen könnte, Herr Gott, ich war so heilig, dass ich es mir verdient habe, in den Himmel zu kommen. Не знаю, как вы, но я помню, что притащил мешок с грехами, когда я каялся перед Богом. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber als ich mich bekehrt habe, habe ich meinen Sarg Sünden mitgeschleppt. Когда я почувствовал себя в присутствии Божьем, я понял, сказал: Господь, прости мне все мои грехи. Als ich mich in Gegenwart Gottes gespürt habe, habe ich gesagt, Herr, vergib mir alle meine Sünden. Мы на Рождество радуемся тому, что родился Спаситель на эту землю. An Weihnachten freuen wir uns, dass der Erretter auf diese Erde gekommen ist, geboren wurde. И после того, когда я познал Бога, я прилагаю усилия жить свято. Und nachdem ich Gott erkannt habe, dann gebe ich mir Mühe, heilig zu Это не leben. значит, что я во всем совершенный, но я прилагаю усилия, делаю это от сердца. Das heißt aber nicht, dass ich vollkommen bin, aber ich gebe mir Mühe vom ganzen Herzen. Он спасет народ свой Er wird sein Volk erretten от грехов их. von ihren Sünden. Иисус пришел на эту землю, Jesus ist auf diese Erde gekommen, чтобы каждому человеку, damit jeder Mensch знаешь, дать милость и прощение.
die Gnade und die Vergebung empfangen kann. Этому пастору, который сегодня пастор, Бог дал второй шанс, когда он поднялся туда к ногам его. Diesem Menschen, über den ich erzählt habe, der heute Pastor ist, hat Gott die zweite Chance gegeben. А Бог сегодня кому-то дает за шанс. Und Gott gibt heute jemandem hier diese Chance. Шанс покаяться, Die Chance, sich zu bekehren, шанс обратиться к Богу. zu Gott zu kehren. А кто тебе сказал, что у тебя еще есть время? Wer hat zu dir gesagt, dass du noch Zeit hast? Кто тебе сказал, что ты еще можешь жить так, как ты хочешь жить, и потом у тебя все будет хорошо? Wer hat zu dir gesagt, dass du noch leben kannst, wie du es willst und dass es dir gut gehen wird? Я знаю, что у Бога на все есть времена и сроки. Ich weiß, dass Gott für alles seine Zeiten und Fristen hat. И знаешь, Бог хочет, чтобы ты слышал то, о чем ты слышал сегодня. Und Gott möchte, dass du das hörst, was du heute gehört hast. Я верю, что у Бога нет ничего случайного. Ich glaube daran, dass Gott nichts Zufälliges Просто hat. нечаянно зашел сюда. Du bist zufällig hier vorbeigekommen. Знаешь, я прямо чувствую присутствие Духа Святого в этом зале. Ich spüre die Gegenwart des Heiligen Geistes hier in diesem Raum. Знаешь, Бог никогда не привлекает к себе кого-то случайно. Gott ruft keinen zu sich zufällig. У нас, у людей иногда бывает, ой, случайно, у него все. Wir Menschen sagen manchmal, oh, Имеет причину, das ist следственную zufällig связь. passiert. Bei ihm hat alles seinen Grund und seine Folgen. Я знаю, что сегодня Бог людей к покаянию зовет. Ich weiß, dass Gott heute die Menschen zur Bekehrung ruft. Потому что самый огромный подарок, который человек может получить от Бога, Weil das größte Geschenk, das ein Mensch von Gott empfangen kann, это прощение грехов. das ist die Vergebung der Sünden. Прощение грехов. Die Vergebung der Sünden. Когда ты приходишь перед Богом, говоришь, Господи, прости меня. Wenn du vor Gott kommst und sagst, Herr, vergib mir. В Библии сказано, если ты исповедуешь перед Ним грехи свои, Die Bibel sagt, wenn du dich vor Gott bekennst, просто deine придешь Sünden и исповедуешь, скажешь, offenbarst Бог, я прошу Тебя, und прости sagst, Herr, меня, мои vergib грехи. mir meine Sünden, Там сказано, что Бог, будучи верен и праведен, простит тебя. steht es geschrieben, dass Gott, weil er treu und gerecht ist, wird dir Vergebung Он не schenken. просто простит тебя, Он тебя еще и очистит от всякой неправды. Er wird dir nicht nur vergeben, er wird dich auch Знаешь, есть корень греха, который в сердце сидит. von jeder Unwahrheit. Es gibt ja die Wurzel der Sünde, die im Бог не просто Herzen хочет ist. простить тебе прошедшие вещи, но научить тебя не материться. Er möchte dir nicht nur die Sünden, die schon getan wurden, Поменять vergeben. твое сердце, чтобы ты не Er был möchte обидчивым. dein Herz ändern, dass du dich nicht immer Aber wieder das ist beleidigt знаешь, wirst, такие- dass du nicht immer zornig wirst. Бог меняет суть человека. Gott verändert das Wesen der Menschen. Но Бог отвечает на искреннюю молитву человека. Gott beantwortet aber ein aufrechtes Gebet Когда ты приходишь к des Богу Menschen. и говоришь, Господи, прости меня. Wenn du vor Gott kommst, so wie ich bin, vergib mir Gott. Самый огромный подарок Das größte Geschenk, – это подарок прощения и das милости. ist das Geschenk der Gnade und der Vergebung. Я хочу пригласить нас к молитве. Ich möchte uns zum Gebet Хочу, einladen. чтобы мы встали. Ich möchte, dass wir aufstehen.